Reality vesti, tome su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Današnja vest donosi nam nove informacije o Aniti Stanojlović, pobednici Elite 7. Čini se da je Anita odlučila da napusti Srbiju i potraži malo mira daleko od pritiska javnosti. U ovom videu saznaćete gde je uhvaćena i šta je nagnalo na ovu odluku. Anita Stanojlović, poznata kao pobednica Elite 7, ponovo je odlučila da spakuje kofere i udalji se od svakodnevnog stresa. Bez preciziranja destinacije, Anita je podelila fotografiju na kojoj se vidi kako prilazi aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Njeni pratioci na Instagramu odmah su počeli da spekulišu o tome gde bi mogla da ode. Iako je lokacija nepoznata, očigledno je da Aniti treba predah od medijskog pritiska i javnog života. Lično smatram da je razumljivo što je Anita odlučila da se distancira i pronađe mir u nekoj drugoj sredini. Njena potreba za privatnošću nakon burnog perioda u realitiju je sasvim opravdana. Šta vi mislite o Anitinom odlasku? Da li će ovo biti trajna promjena ili samo kratki beg od stvarnosti? Zapratite nas, ostavite komentar i lajkujte video kako biste bili u toku sa najnovijim vestima iz sveta realitija. Vaše mišljenje nam mnogo znači. Reality vesti, tome su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva.